बरपेटानि काटाजाराव गासै 13 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दम'निघाट महा उत्सव जागायजेनबाय। काटाजार फोथारनि दखरा गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव राजीव गान्धी मिनि स्टेडियामाव मेहेरगोनाङै खुंफुंदों दम'निघाट महा उत्सवनि मेहेरगोनां हाबाफारि। बे महा उत्सवजों लोब्बा लाखिनानै बेखेवजेननाय मेथाइखौ रोजाबो देंखोगिरि प्रियम दासआ। बेनि उनावनो ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगानि गेदेमा सुबुंफोरखौ मान बावनाय जायो आरो सावरायमेल हारिमु बादायलायनायजों लोगोसे हांख्रायनानै लाबोनाय आलासिनि हारिमु दिन्थिफुंनाया जागायो। मख'नो गोनांदि बेखि दैमानि फारनैथिं समाजारि जिउ खुंनायनि सोमोन्दोखौ गोजोर खालामनायनि थांखिखौ बे महा उत्सवखौ खुंफुंनाय जादों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। হয়, আমি কাটাজাৰ বাথাৰ আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সংঘৰ উদ্যোগত ৰাজীৱ গান্ধী মিনি ষ্টেডিয়াম গাইবান্ধা চকত আমি 13 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দম'নিঘাট মহোৎসৱ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। উক্ত মহোৎসৱৰ আজি শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান হৈ গ'ল। এই শুভ উদ্বোধনী সভাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন শিক্ষাবিদসকল, ৰাজনীতিবিদসকল, বিভিন্ন চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীৱীসকল, সমাজকৰ্মীসকল, বিশিষ্ট সাংবাদিকসকলো উপস্থিত হৈছিল। তেখেতেই এই মহোৎসৱ উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল ভাল কথা আমাৰ মাজত আগবঢ়াইছে। সমাজ সংস্কাৰৰ কথা আগবঢ়াইছে, নাৰী সবলীকৰণৰ কথা আগবঢ়াইছে, শিক্ষাৰ বিপ্লৱৰ কথা আগবঢ়াইছে আৰু বিভিন্ন ৰাইজে সেই বিভিন্ন আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ বক্তব্য তেওঁলোকে শুনিছে। আৰু তাৰ লগতে চাওক, আমাৰ 13 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান থাকিব, আলোচনা চক্ৰ থাকিব, মুকলি সভা থাকিব, লগতে মীনা বজাৰ আছে। মীনা বজাৰৰ লগতে আপোনালোকে দৈনন্দিন ব্যৱহৃত আপোনালোকে যিবোৰ দৰকাৰী বস্তু দোকান পোহাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰতিদিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকিব। আৰু সকলোকে অসমৰ সকলো ৰাইজকে আমাৰ দম'নিঘাট মহোৎসৱত আহিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলোকে আহি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিবলৈ বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।